Mẹ pro mẹ là nãy hắn tụi xa lia, mua sổ tiền tôi chơi sao lúc mà tụi lại nữa. Biang thay lo à hay bad mẹ này giống lấy story anh nó có sam bữa rồi tag lia hay boleh mẹ là rồi hay dàn dàn bắt nó có beri caro dulung dulung kemana thang zakta hay ang boleh ma liyo Nãy nó bao nhiêu bao mà xin đã kalau ăn nó rồi hôm nay cơ. ang ya bini ang kun ni cái anh kia mà cái sang ra cái Ăn nó rồi hôm nay nó sổ hạt sổ sa tăng nên rồi hôm nào lệ. bini bad kia orang kalau besar kakai guri mas nih ba Đúng là số bao bên mang lằng bữa, nhưng thay pro mua sổ sa lại cái nữa, mua sổ không tiền tôi phải ha. Đi mức kêu phải hắn thay pro mức kêu phải sai cái anh mới bini bad tại sao mà liyo sa sa nó là gì nè zol mas ta sas di hay boleh đâu ra là nó lang tham ăn lệ mà khai này Ăn rồi hôm nay không trồng. vốn nó tilang thang như tilang mà tôi think là apa nih kun ni jadi hay cái masa lu jab le ni jadi kle je musuk te hay ang beri ro ka maga musuk ham le ở vậy thọ con nãy đi có tăng này cái tak thokok na hele jiro ha to cái kere ke hala sang nai na le tăng này bao mà kiểu mai À sao mình bao nhiêu bao cái câu băng tụi nó bữa, ăn nó rồi na ăn câu ngan gì. kema ba sadi do दोस्तों एक महीने पहले मैंने आपको एक एप्लीकेशन सजेस्ट की थी जिससे आज मैंने 1,92,000 रुपये की कमाई की है। आप स्क्रीन पे मेरी कमाई देख सकते हैं। ये मैंने सिर्फ अपने दोस्तों को रेफर करके कमाया है। मैंने इस एप्लीकेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जिससे मेरे को 1,000 तक रेफर कमीशन यहाँ पे मिली है। तो अगर आप भी कमाना चाहते हैं तो आपको सिंपली से बायो में दी गई लिंक से डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको अकाउंट बनाना है एंड उसके बाद आप यहाँ पे अपनी रेफर लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप जैसे शेयर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपनी लिंक मिल जाएगी। इसको कॉपी करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है एंड आपको पर रेफर 1,000 रुपये तक की कमाई यहाँ पे होने वाली है। तो आप भी जाओ इस एप्लीकेशन को शेयर करो और कमाई करो दबा के। मैं आपको विड्रॉ करके भी बता देता हूँ। मेरे अकाउंट में अभी जो है कुछ पैसे बढ़े 2,899 रुपये। तो चलिए मैं विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद अमाउंट डालता हूँ। यूपीआई से मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने विड्रॉ पे क्लिक किया एंड विद इन 1 मिनट के अंदर मेरे को विड्रॉल मेरे अकाउंट में मिल गया। तो एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी है। जाओ बायो में लिंक है, डाउनलोड करो, रेफर करो और अच्छा खासा पैसा कमाओ। Yang tindas mela last nong hofu. Ami apro amro sai faja motor sutira. Momoro chicken pokora sai faja se. Ani bahus derai tongo. Pak mana di sade. ma kok ba sas dei bad mana ja de U bati be kasang chigi do na. Masana. Nangsa ka zo amro rosong ne ba. Ani wan e tino na. Tongla bad ben manglang bo. Ro do na a soto na. đi hay là lúc gì khi bà tí sẽ sang tăng bo hát say pe lệ cái bây giờ soi tôi đi mana nghe kiri phải đi bát sa sa garuk tama phải đi tăng này bà tí sẽ sang đi lệ Zo soto sas na nyam le. sa no ya ko nang soi tôi bad nai na le Ro na ang soto ta ja le ang ở đây ba. là ông quay như thế mà đào lắm sa sa Ro na soto ro ro na. ya kla or ta kad loi bu ba chit lang thang Budi. punya Jang chi phai gran na. thang dai ja ko Dan ro ya khana ba go se jak ba. dai ji phai ga ni khi bà sẽ sang tăng này bà ý gì mà càng cái say pe đó đào lai lắm pe song ni de to mara le hai mỏ lọc từ nó không phải gì Karena mata bro bos sama main bro. Sama ke zo ro na indang bro. Ini apro melak kan mo to sai pe bohol dera za. Pak kamu nolong pak pak. Pak. Ôi tao lắc chiều lang sa sih. malik ki ba mun nalang ma ta ta là say pe đi khi bị sa sa ta cả mà ba chủ mai pe kita Tadi tao ro na à. Ai bisa saya deh. Ha sa bisa na di ha. Kima ke nas helmet agak di helmet Ha. hek bo bahin tu la Wah. malik ki ba sa tha ma lai no pas masuk ka mai mà lên thì sao mà sa cái nó say không ấy sao mà vậy Aku baca hansak tu. Aku baca baca ni. Aku baca kamar orang yang sama.